Дагы бир үрөй учуран окуя катталды. Кандай гана зөөкүрчүлүк өз кызын зордуктаган ата кармалды. Буларга сиз кандай комментарий калтырат элеңиз? Мектептерде акча чогултуп жатканына күбө болсоңуз, албетте видео тартыңыз. Кыргызстанда мектептерде акча чогултууга тыюу салынды. Кудайберген базарындагы запчасть саткандар, силер темир жейсиңерби? Өзүңөрдү кармап алгылачы деген баланын видеосу тарады. Кудайбергенде базарында иштеген адамдарга бул видеороликтин ссылкасын жөнөтүп коюңуздар. Жаактан нар чабып, ырдап жаткан кызды мурунку кайнатасы токмоктоп салды. Ушулардан башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өз кызын зордуктоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу репортер KG агенттигине укук коргоо органдарындагы булактар билдирди. Маалыматка ылайык, жабырлануучу 9-классты бүтүргөн. Ал учурда мектепке барбайт. Атасы кызын биринчи жолу 5-класста окуп жүргөндө зордуктаганы белгилүү болду. Шектүү 3-сентябрда Свердлов райондук ИИБтин кызматкерлери тарабынан кармалып, камакка алынган. Булак Сокол Медиа. Мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салынат. Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында акча каражаттарын мыйзамсыз чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу бүгүн 4-сентябрда Агартуу министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, буга президенттин 2023-жылдын 26-майындагы балдардын мектепте акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы негиз болот. Министрлик окуучуларга жана алардын ата-энелерине, аларды алмаштырган адамдарга мыйзамсыз акча каражаттарын алуу же моралдык психологиялык кысым көрсөтүү фактылары аныкталган учурда күнөөлүү адамдарга карата ээлеген кызматынан бошотууга чейинки тартиптик жаза чаралары колдонула турганын кошумчалады. Кичинекей кыздын оюнчугун суу агынтмадан алып чыгып берген милиция кызматкери. Бишкекте патрулдук милиция кызматкерлери кичинекей кызга сүйүктүү оюнчугун суу агынтмадан алып чыгууга жардам берди. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык, кыз оюнчугу кокусунан суу агынтмага түшүп кеткен. Коом менен милициянын ортосундагы байланышты бекемдөөгө өбөлгө түзөт. 8-11 6 бала жок болду бизге. Эмнеге 6 студент жок? Ош мэри университетке барып журнал текшерди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Доктурбаев Ош технологиялык университетинин ишмердүүлүгү жана түзүлгөн шарттары студенттердин окууга катышуусу боюнча жеринен таанышууда. Ошондой эле студенттер менен бирге лекцияларга катышууда. Бизде Германияга баргандар бир аз баягы перелет менен жүрүшөт экен. Каникул мезгилинде 3 ай каникул. Sen kızım kontratlı kontrakt. Siz bütçe. Siz Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Эми Кудайбергенде запчасть сатып иштеген байкелер эмне көбүнчө силер обедтин ордуна запчасть жейсиңерби же кандай? Лом жутуп алгандай тырышасыңар го, билен таң калдым мен, билен адам ушундай да кирсе, ошалеть можно. Бир чапсаң турбай калат да эркекче. Кудайберген базарындагы сатуучуларды жаш жигит жөнөкөй болууга чакырды. Кудайберген базарында автоунаа тетиктерин саткан сатуучуларга жаш жигит кайрылып, аларды жөнөкөй жана сылык болууга үндөдү. Анын айтымында айрым сатуучулар текеберленип, кардарлары менен учурашпай сылык мамиле жасабай калышат. Жаш жигит бул көрүнүш кардарлардын нааразычылыгын жаратканын белгилеп, соода кылган адамдар биринчи кезекте кардарларга жылуу мамиле көрсөтүшү керектигин баса белгиледи. Ырдап жаткан ырчыга мурдагы кайнатасы кол көтөрдү.
Казакстанда ырчы ресторандарда ип жаткан учурда мурдагы кайнатасы кол көтөргөн окуя 31 августта Түркстан облусунун Загамбар айылында болгон. Ырчы Азоодо болгон окуянын видеосун жарыялады. Анын айтымында аймактык милиция кызматкери окуя болгон жерге 1 сааттан кийин келип милдеттерин так аткарган эмес. Rahmat, teşekkür, selamat olaylar. Parça inarga teşekkürümüzü bildiramiz. Hurmatli aziz mehmonlar. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Эмо Кудай бергенде запчасть сатыш деген байкелердин не көбүнчө силер обедтин ордуна запчасть жейсиңерби же кандай? Лом жутуп алгандай тырышасыңар го, блин, таң калдым мен, блин, адам ушундай да кирсе, ашалет можно. Bir çapsang турбай калат да эркекче. Анан жок. Деп ассаламу алейкум десең. Койгуландай болуп кичине ылдыйраак болуп суранып силерден. Алтын казып отсаңар дагы, Марстан оптовый магазин ачып алсаңар дагы. Кичине мындайраак болуш керек да адам деген. Бизде сумускилерди жамандай беришчү, сумдагылар барсаң тырышат, мырышат деп. Сумдагылар алтын кемиз эркекче. Сумда иштеген балдардын баары, браттар, байкелердин баарычы золотой экен да чын. Алар наоборот клиент келсе келиңиз, антиңиз, мынтиңиз деп аракет кылышат. Могу Кудай бергендейлерге мен таң калдым. Көбүнчөсүнө баарына эмес. Блин. Ya, şimdi kiralıyor mu? Anam saklayla. Tenderge berişip, naplı bir Sağ olun, kardeşim. Kaysi sağlık yok? Bizde azık tatların teknoloji yaptıkları, injiniyeri sağlık. Teknoloji yapıyorlar. Староста. Alihan sen özün turlayıp bir. Gruppada kaç bala var? Kaç student var? Kaç student? 17. 17. 4, 8, 11. Kavgam kayda. Bizde bularda Germanya'ya başladık. Teşekkür ederim. Jurnallar var. Bizde elektron. Açınız öyle elektron. Telefondan çok neden giriyoruz? Sayttan giriyoruz. Sırtlarız. İngilizce yapasın. Teşekkür ederim. Bugün birinci sınıfta. Bugün birinci lekse. Еще промышленность, Кыргызской республики. Тема шундайбы. Ola Kırgızistan'da. Значит, 8, 11, 6 бала жоқ болды бізге.
Bizde hazır bularda. Hazırlıkta jurnaldan koruyoruz işte айтпадық. Hazır olar. Jurnaldan çıkarırsınız. Отлично алып kim yok? Ya. Qanday староста? Староста өзі жоқ болып қойды. Әлихан старостамыз. Bizde Germaniyaga barganlar biraz bayağı перелет менен жүрүшөт экен. Булар каникул мезгилинде 3 айлык каникул башлаган. Sen kızım kontraklı kontrakt. Siz bütçe. Bütçe. Siz bütçe. O sonunda kanca bücret oldu. Bücret kişilerin alana kadar alırsınız. Bütçe. Tak. Altı bütçete. Jurnal açıldı. Jurnal işte. 17. Mına balamın aytkan geçe çalıp olmalı. Больницада жатат. Kim bu балабыз? 11 бала отырат, 6 бала. 6 бала жоқ. Значит, посещаемость где-то bir 70% gelecek. Бұл азыр учебный процесс эми башталып атат. Биринчи Ең башта, наоборот, ең башталғанда кеш керек деп барғанша. Это же опасный зависит, да? Сіз келген ноқтасында. Бизге Siz дистанцияларда бирөөгө сенбей коюңуз. биз бирөөнү да окутабыз. Sizin задача сабак бериш керек деп. Жок, биз мен ушул кафедраны башкарам. Посещаемость кураторлар кураторлар бар. Анан деканат. Негизи старостасына биз айтабыз, айнал старосталар. Ким старостасы? А? Захида. Захида. Так, контракт қанша төлейсің қызым? 39 min биыл 44 min. Sen қанша төлейсің? Сразу барын төлейсің ғой же қандай? Жоқ, декабрьдің аяқтарына келгенде биринчи болуға. Жарымдан өтпей, апрель майда Bir жылда бөлдіреді, да? Молодцы. Так, значит, была перед саптыгы, да? Большая промышленность, Кыргызской республики. Большая промышленность Кыргызстана играет важную роль в экономике страны, обеспечивая население продуктами питания и создавая рабочие места. Так, ну, жақсы екен. Абай, қандайсыз? Амансыз ба? Сен жақсы. Так, жақсы екен, молодцы. Абай, посещаемость где-то 70% екен. 17 студенттен 11 бар, 6-сы жоқ. Ең башталып Ең башталғанда наоборот келіш керек, баштап келіш керек. Düşündüm, paramı sarayda, hangi yok. Hazır vatın жазып koyuyoruz. Men düşündüm, niçin o zaman yoksun adam? Хотя бы атын жазып koyuyoruz. Громко звучит, қараңыз, Орский технологический университет. Анда бүткенге шейін қойып көшкенде, ama onu çağırın. Ona бүткенде айтып кеткен, аға, үшеуді қарап қойыңыз деп қарадан, даже ешнәрсе жасамапсыз. Ол типичті алып қойыңыз. Мол звоноктар, ертең атам замандағы ескі звоноктар. Siz söylemediniz mi? Var bütün ondayımda. Eski. Bütün millet ben izledim. Уже күз болды аттан. Мына ол жерлерді қарасаңыз, бочаткаларды қойып, мола бардыр eski. Siz көрдіңіз жаңа мэрияның алдындағы мен жасап жатырмын. Ошо мэрияларда болса, анау мұрағын таштарды қойып, қарасаңыз, некачественный, сапасыз қойған бар бір. Бочаткаларды қойып, татнаға қойып, эти шикыларды көрдіңіз бе? Алып, бұл жерлерді қойып біліңіз. Черепстармен жауып. Onu ötkende tamam. Bolda fotoğraf almasına aldı gibi uçan zaman. Buna hoşuma koydum tarafına, sınıf koydum. Buna hoşuma koydum tarafına. Peki, ben bu için teknik umreyi zaten bolda diyor. Anda karavattasız. O eşke beyaz, iyi, kırpıyor. O davulçuk sınıf var. Kim zavkoz?
Siz azap olsun. Komendansız mı? Onu davulçuktu, onu açbaş gerek. Onun için bu. O davulçuk, onu olganda şu, onun türevesi bu sınıf kalar. Bunun için. Ama tetyaktan boşaltır alıp koysanız onu hastanede. Hatta bu muhabbet koyuyor mu? Onun için davulçuk da kılıçası kan davulçuk mu dedi? Разрешите так. В сторону. Yaxşı çalıştınız. Canlılar önceden bizlere bakıp nasıl sağ olun? Yaxşı olun. Sizin sesiniz. Akşamdan sonra canlı kontaktırıp bu kaç kursa? Birinci kurs. Birinci kurs. Kaç saat ötüyor? Sayıları toplayın. Açıldı. Qanday sınavlar o'qizlar? Kaç sınavlar o'tkazib shu o'quv kuni bo'lmagan qo'rqitdan azamatlar. Qancha bola bor? 30 bola. Birinchi yo'lga tushamiz. Ya. 26 bola присутствует, да? Ошондо булар кайсы эмеге специальностьке окуйсуңар балдар? Архитектура аябай керек. Архитектура азыр бизге азыркы мезгилден табалы. Биз азыр архитектор, дизайнер такыр жетишпейт. Жок башташта, бошко. Место тар экен ага, э? Место тар. Кадим 3 бала отурса эметпей калабы дейм, э? Tesin ortalarında. Armudun tartıyor, mestal zorluğu yok. Korpuslar yetişmiyor. Kaçası da beraber bu şey? 12 müstahdiğiniz var. Kaçası bücret, kaçası kontrakt? Yılına bücret, 200'den bücret var. Burada 800, güzel bir bücretimiz var. Determine bu yetişimde biraz bücret bilmesinin bölümü var. Gündüzgü bölümümüz 8.000 studente. Üçüncü korpusumuz var. Şunun için bir şeyler şöyle. Ayılda mektepten de naçar beken. Ya, ayılda mektepte de yaşlarında sağlık mühendisliği, stollarını canım, emirleri canım, karan, defentriation, karan, vay, zerdeskalar, stare, muhakkası, eski. Neyle mi? Özler, çoğunlukla ondaysanlar böylese. Ay, karaş gerek. Bu yatta az bu ballar ayıldan gelişti, kökçülüğü oturalım. Ayıldan gelişti, şehirden gelişti. Biz hazır ayıldan emetik etişi de ballar kızlar hazırdan şehir var, bu da kalasa sağ vararız, üniversite gördükten ondan kesin onday bit bol kösaydı mektep bu kadar yaşaraktı. Ötkünde birisi de dayıttı. Makul balların kızların iyilik var. Hoş geldin. İyilik var. Yol, sul! Adem ушуну биз өтүп жүргөнбүз. Мекру программасына кандай жазып аткан? Чоң би. Adem bunu түшүндүк. Кийинкисинде бизде бар дагы. Минус чексиден плюс чексиге турат. Бул деген саноо деген. Шуну саноого билебиз да турат. Кандайы? Биз саноого 0, буягы минус чекс, буягы плюс чекс. 0'дун сол жагы минус сандар. Oğlum zaten kim sanır? Auditoriya boyunca aday kişi mahkemçilerin davranışı. Adam elimizin yaşlar gelecekti olan. Az sürede kaldı, talim, tarbiye, yürüyüş, duruşun kançalık size ulaşıldı. O şu bir var. Alemi okuyacağında gayet biraz kopyayım boş gerekti. Aynen kalan tutuşturacağım. Sonra o kadar olarak çünkü vallahi ben böyle spatı peçin oturuyorum. Şunu
сөзсіз түрде де қарап қойышыңыз керек. Өздері үшін. Қабыл болбайсыңдар, бұларың бала. Просто сіздерге ата-аналар замечательно емес, приглашение. Қаншалық өзіңіз соған кейінгі сөз құда қалса ертең возможно осы жерде мұғалім болып қаласыз. Возможно іштейсіңер кейін өзіңізге керек болады. Практиканы успеешь кейінге.